Hello! Dobrodošli u moj kutak i dobrodošli na moju morning rutinu. Jutarnju rutinu. Pošto sam dobila komentar na jednom od mojih YouTube videa, a i dosta me ljudi pita kako izvlačim eyeliner. Pošto ja nisam make-up artist i ne pravim videe na osnovu make-upa i šminke, ja sam vam snimila moju morning rutinu, u stvari jutarnju rutinu, i tu ću vam pokazati kako izvlačim eyeliner. Pa nastavite gledati. Pošto mi se koža jako znoji, koža lica jako znoji u ovim ljetnim danima, ne koristim više ni hidratantnu, ni nikakvu kremu za lice, nego koristim ovaj Victoria's Secret losion za tijelo, jer je nekako gušći od bilo čega i ne znoji mi se toliko lice. Tako da skroz malo stavim. Sada počnem sa šminkanjem za svoj novi tutorial, a to izgleda ovako. Što se tiče eyelinera, koristim ova dva eyelinera iz Farmacija. Jedan je s tankom četkicom, jedan je sa debljom četkicom ili tvrdom. To su ova dva eyelinera. Ovaj je tankom, a ovaj vamo je sa tvrdom četkicom. Prvo koristim ovaj sa tankom četkicom, a sada ću vam pokazati i kako. Znam da nisu isti. Popunjavam ovim sa debelom četkicom. Ja znam da mi sada eyeliner nije uopšte isti i često se to dešava, ali to se baš ne primijeti kad ja imam puštenu kosu. Tako da ću vjerovatno ostaviti ovako kako je i stavit ću maskaru. Maskaru koristim isto iz Farmacija, inače je bio zlatni ovaj, ali sam ja skinula acetonom tu zlatnom, pa je sad sredi. I to je to, to je moje šminkanje uopšte. Ja uglavnom šminkam samo oči i pa ništa više. Samo ću da obrišem ovo ovdje. Sad ću da napravim frizuru sebi, a idem po češaj prvo. To bi bila moja morning rutina i s tim ja počinjem uglavnom dan. Tutorial napravim kad se pravim ovako frizuru, pošto je ljeto, ja mislim da će biti više tutoriala, jer ne volim da mi kosa bude posuda, jer baš je toplo i znojim se, prevruće. Tako da to je kako ja izvlačim eyeliner, ja nemam nešto posebno da izvučem eyeliner, samo probudim se i budem na telefonu i onda ustanem, uzmem eyeliner i kako ga stavim tako ostane. Tako da, eto, glavna stvar je da koristim dva eyelinera, jedan sa tankom, jedan sa debljom četkicom
s tankim izvučem, s debljim popunim i to je to. To je uglavnom to i za moju šminku uopšte. Ja ne stavljam ni puder, ne stavljam ni... Stavljam nekad bronzer ili konturišem, ali u zadnje vrijeme ne jer je pretoplo za bilo kakvu šminku. Hvala vam na gledanju i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!